wa fiber na mundu ngianjira ni tweka mathabu uru ungioya ciringi ungioya andu 200 umahe mundu 500 ni ngirigana ti ko uria njikaga weekend andu 200 mundu 500 ciuka ngirigana rimwe ni kiama ni mane yakane no kuga ni ni taniro ni uruka bypass mundu mauga nino ingeraga raini ngacoka acha we ndukire wako na yana we ndungera raini riwe ni nduka ni ha haya bypass ha tonde jwe hari arere ni uri gora Serengeti ni jwe hari ya green spot we green spot uguthie Serengeti uguthie kai hau bere ni uri gora ho Serengeti atuthi gatheti-ini ya the standard gatheti ya the standard iratwira horo wa ni kurari na miario iraretio na makiria ona ndirahithwo gatheti-ini no ngithie page 4 kuona maito account ya Muranga na mutheni etitwo athia karie kana agacirithio na akorio ciuria kuria kwa ABC na rucio agaikarira hau gai atukinyeria aroiga atia ni aretitwo tondu ni riga kuga atiriri githurano gia 2017 kuiyo kiairwo na ona giki gia 2017 no kiiyo nake Mudavadi wa ANC na akiarauga atiriri githurano ni aretitwo ni andu amwe a thirikari akerwo atiriri ukamwena witu na nitugubanga uria kindu kiretwo riri arranged victory ni ugakorwo thirikari-ini ikihota na ona kene athia gacokie ciiro rugo gatuika atiriri miario ni ratuma nginya andu manjie kumaka ikayuria atiriri hakiri bata uriku wa mwana inchi guthi guikia kura na nikio mabaruthi akuma Ngeretha ni tucokeru page 1 mabaruthi akuma Ngeretha Faranja Japan Finland Sweden South Korea ni bururi ni uri arata mabururi maria matwendete ri na matangenda kuona tugithinikana na maigithagia guku ri maracokanira marauga hihi ni tukwenda ha tuhe riri assurance marakira thirikari uka na tondu matigugita president ri marera matiangi atiri toko twire kurathi atia Faruthi wa Ngeretha guku Kenya tago Jane Marriott aroria matiangi ni ugutwashua ati utonga witu ria tuigireire guku Kenya ndukahutio ni maundu maithurano ni ugutwashua ati thirikari ndikaingirira githurano kana ndigathoga githurano kiu aroririo ni ugutwashua Faruthi wa France ni ororia ni ugutuhe mwihoko matiangi ati thayo uria wikuo tha ici no ugathie na mbere ona thutha wa ithurano nawe minister Musheruka Musheru aroririo kiriko arorio horo wa niko igwikite thirikari cia guku gitaro kia Africa hindi ya ithurano internet ni nyongagwo Musheru aroririo na tuonire Tanzania tukiona Uganda na turonye maburi mangi ma West Africa Musheru aracokirie Njoroge arauga atiriri wa mbere thirikari ni gatia ceceni cia mohoro ithuĩ American tukareko turute wira witu na tutikarenga internet kana tutigatine internet uguo andu ni makeyonera uria wothe kurathi o mundu ehari ari marakira minister wa besha ukuru yatani nawe toka bururi uikaire ati akiutonga ni murathukuma ni muratura kindu na kwena yarigire na covid ya thirari kuma ru first quarter ni turonania kana bururi wa Kenya ni turonania utonga ni wathi ukurite na gikiro kiega gia 7.5%. maracoka he matiangi maramwira turaigua mutira support ya ABC mutira mahe mbeca cia ithurano kurathi atia matiangi ni aracokiria kathomo uria aracombire ngutaurire today umuthi we have given assurance to our partners that as a country nitwera andu acio ma arataito na aruna itu kuma maburi matiganite we are ready to proceed and facilitate the IBC to conduct the elections ateithie tuta ndenda rugame page 5 ateithie tuta nitutathika nitukuhe arata acio kana nitukuhe andu acio riri kindu gigwitwo kuiguana na gwitigera ati githurano ni gigekikana na nitukuheana mbeca iria ciagirire kuri IBC githega tabania githurano na njira iria yagirire riu kwa andu acio ni marathire kwa maiganeire maraugire Kenya iko sawa Kenya is sawa irugamirirwo wega utie na thina mutikamake bururi nduguthuka no wa Ngai gutire kindu kiheaga muciari wasiwasi thino ta kuigwa mwana wake ndari safe riria ethukuru muciari umwe wa cukuru wa Aquinas ni miwi ira uko Nairobi Aquinas uko Nairobi mwana uriko na haho Jericho kundu gitagwo nono na guko Jeri na guko Islands AQ muti mundu ta thukuru ta AQ nigo Aquinas AQ nyediko ati na kuke Jericho na kuwa fafa Jericho na kuwa icio Aquinas ni kigweka Aquinas go guthia tiriri mwanake mwa wa form 1 akanyitwo kia hinya tondu ni sodomy he utiganu wa sodomy na homosexual ni andu agimeri sodomy
ni mundu na mwana na kindu ta mwana kana mundu tekwendaga no nyita mwana uyu akinyitwo kia hinya dormitory ria komaga ne form 1 mwana keriu mwana ke wa miaka 10 ucio ni mwana wa form 1 na miaka 15 ngai njoroge anyitirwo thaa 8 cia utuku mweri 30 Januari undu ucio kimugia muno tondu ni kunyitwo anyitwo akienda kwiyuraga akinywa ginya dawa riu ri akiingatwo thukuru handu mamu tondu atwarwo thibitari nurse wa kuu ri akioneka ndarahona nonyita ndara respond maramuingata akayari cukuru na nomenya thirikari thukuru kumandikira atia ni ya muingi ngwicira ndiye kana kwina AQ no twire kana ni ya muingi makaingata mwana handu amumtware thibitari na ni kunyitwo anyitwo no ingatirwo ki aigatirwo school fees balance na mamu oni araiga wega atiriri ni muranyigatira mwana na ndatigetie balance ya 1,500 na ndamiriha na M-Pesa koguo ndi na thire riu niguo mwana wake arainukire akirwa mwana ndamuhe pocket money ndirahuthira na mwana wako ndarenda kwaria niguo ndiramuthire kahora ndiramuria kariki tondu when I finally got home I found my son looking pale and sickly. My son had fallen sick while in school and the teachers have sent communication to that effect. However, they did not inform me of my son's sickness this time round. She found it unusual that her son had not used up the pocket money and on weekly basis. Pocket money all wiki. I could tell something was not okay, but I give time gimoreka ahuru kenono le mundo mushereka mwana unaona dali sawa. Haya riu ri no amurora mwana agithiire ndaraikara arona mwana araikara na ruere mwana ndaraikara thi wega na ni mwanake akimurahe uhoro niguo njiriria atiriri that he had been sodomized inside his dormitory. Ati ni anyitirwo kihinya ni mwanake wa kahi kana ni mwana ni mwanake na anyitwo no ki mwanake ingi mathoma nakio gya thukuru iyo na shukuru niguo ni kimya kigima githiru akimutengeria thibitari ya Thika level 5 kuria ekirwo na thibitari makionania nima mwanake ni mwaganie na gukuthutha. Haya akiheo dawa iria agithimwo murimu wa HIV AIDS na hepatitis B no gwetagwo VDRL ndukijire ndagitari nyathio kana ndagitari ria we maundu maya nuona munyaka ni ati aronekire na mirimu yo ya kugwatanio kimwiri no riri nyahirwo dawa iria iheagwo mwana nigetha hote gukara thi wega no kira kiratura muciari uyu ri ni tandi mwana wake ni traumatized na mudura wa mwikire maundu maya ari o thukuru no njire mwana ucio etikire gucoka thukuru tage yake mwana ni arageretie kunywa dawa ya kwiyuraga mahitiria mwana uyu muno arafu cukuru kamuingata kwaje riu hahe na ruo maruo meri ndidia kwira ni uhoro wina kieha ni uhoro ndiraigua thithimie mwenyewe tondu nigukoretwo na miario boarding ithire Kamau gukoretwo na miario tondu riri kuria ri gutiri kindu kingikuhe wasi wi muciari wothe uratwirira thaa ici ta kuigua mwana waku thukuru Kamau he is not safe or she is not safe ate cukuru ena kamera makiria maigana rimwe na gutire yo ile undu ucio mwalimu wa thukuru no gwetwo Steven Gathi no Aquinas High School principal arigate the allegations by the parent are not based on fact. Dagitari mwana ni mo sodomized na kinya ndathite akandikithia OB thibitari borithi ni ya Thika hatua ni yo ero cukuru uyu naigua ati he said their preliminary investigations have not indicated sodomy igwe we ni wa mwalimu no ira mwalimu wa guthuthuria ndio mwalimu agathuthuragia ndagitari arauga mwana ni musodomize na ni nganagia nduriri ona ita headmaster tiga kwamba kwaria eterera uthuthuria taru angirehero nyamu yako ni ndagitari ariga mwana oni anyitirwo kia hinyari ugeka atia tutonya Muranga Muranga kwa wa Miruki wairia arauga ni ararugama president na mutikamuhuthia ni muramukua no huthu na ni arahuthiria kigo kiria wa weturega kuigua ringi bring it on arauga atiriri wa governor wa Muranga ena andu milioni 10 na ni araingira koguo mumenyerie rurime kugaga president Mwangi wa Iria na arauga ekuhata Muranga yothe Kirinyaga Laikipia Nyandarua Nyeri na Kiambu kuu ni gwake kuni gwake ni stronghold yake na 10 million na slogan yake ni one cow one home one cow omucie na ng'ombe na ndona ni maroyanire na ndagitari Dr. Moses kogo Moses washiko na thayo itagwo shiko na thayo amana etana mirura nikyo gwiraga atiriri kogo Muranga riwe gukoro Mwangi versus Irongos ni Mwangi's atarakirugama ni Mwangi na the Irongos na Wairia riu ara support Dr. Moses kana tigo niguo tondu na marariho
marari hamwe nego video ine ndanaiga no marari nake hau ungiona mwe hau ri ungiona hau ri merumwe riu aya mariko nyita no gwikuo mwangi wa shiko na thayo Dr. Moses yakurugama na usawa manyita na mari eri no madararia giuthi ni gukurito hamura kurito ha manyita na mari the two mwangis oguo menye mwangi ocio Moses ni wari namba 2 hindi ya githurano kingi tigore yakwira gukurito ha reke otondo wa iria nake ti muhuthu yes ni muri moikara thi nake wa miruki acha ngogo twara kuriwe muciranga ngogo twara kuriwe one home one cow ndiakurama ugo manyita na mari eri yatera ni ukuigo go murangane kwa rito hariu haya nituthie page 6 yes na tutigaikare page 6 ri kwina uhoro wi kuria mwena wa kuria Raila anyitagwo baru muno kuria kundu gitwo Nyanza niki kiraria kiria kingi kuratuika atiriri andu aya handu ha manyite Raila baru marathie kweyendia o kiumbe na ni marerwo ni mundu gitwo Tuju atiriri Tuju arameri taru ni ndi Tuju ri ndikurugama giturua nigetha huthire kahinda gakwa gwikira Raila campaign inyue handu ha muthi mukendie siasa cia Raila murathie kwiyaka inyue enyewe na ni muramenya atiriri taru amwe anyu handu ha muthi mukendie sera cia Raila ni kurwa murarwa na murarwira ite stiganite taru kura sibling taru ndathoma kaundu haka gatuma ndiurie maundu maingi muno megi horo wa siasa 2010 ri ya twetia constitution ya 2010 ri niguo kire niguo gukorwo na ithurano cia riu cia county 2013 2011 ri Raila agitana kwa gwake mucii kundu gwitagwo opodo gwake mucii etana gwake mucii ri metanite mundu gwitwo Gumbo magitana mundu gwitwo Orengo na mundu ugwitwo Oburu Odinga magikara thi makenja gubanga horo wa Siaya mundu gwitwo Orengo akiuga atiriri ni tondu ni kambuni yakwa kuria Nairobi ya wakirire ndikwenda kutuika domiciled kana guikario guko Siaya reke ngaruga kenduga megite gia senator kira gitarabataraga ndindage ngithie ku kuria Siaya na Gumbo agakirwa aruga megite kiriko na Oburu Odinga akiheo gite nona makiguana yari ta consensus riu tha ici mundu gwitwo Gumbo ne arari gwa atiriri niki gia cenjia Orengo ni okaraiga kurugama enda kurugama gite kia governor nona mathina mare mekuo mani mathina mararehe thina umenye andu mara ru andu acio maroka handu ha ekire Raila ru campaign ru no reikira hake reka turekie siasa page 14 yes nigetha undige kuria Kasarani ngiaria o siasa na page 14 ni governor wa county ya Kitui Mheshimiwa Charity Ngilu ni oraria ni aroragio horo wa Kalonzo Musyoka niguo ni mwandiki arera mwandiki tuke mathabu mahuthu ni hindi ndarugamite ndaheirwo ni ikamba 500,000 Kalonzo arugama kiheo 800,000 niguo kindu ta kiu gwe niguo na giko cio ngererekete ri ni kindu 1 point kindu icio na itue Kalonzo president ona niguo harorio what has changed has he engaged in other communities ni athiete gwe community iria ingi ndimuonete kana muonete the answer is no the answer is no and therefore unless he wishes to remain at that level eure araira Kalonzo uthie kwa Raila Kalonzo kana othire aramwira atiri utangithama kiama giki kia uka uthie either kwe mirengo iri minene ri uguturia ikamba hau no gutura level ya gukoragwa atio hau araria Kalonzo acha kiburi I can tell you without an iota of doubt that our people do not wish at all to be in the opposition and they can see where the government is going. Araugire thirikari irorete kwa Raila Raila ni aruireire democracy Raila ni arehete mogaruruku maingi muno ukiringithania na Deputy Ruto tondu Ruto ari mukanu ndi Raila ethaga democracy niguo Ngilu aroigire cio ndarikia turekerie hawi nigetha mwarie na madam na andora maruhagirira mufira muthi kwina ngucanio cia Champions League na imwe ya ngucanio ire gukorwo edito muno ni gatagati ka PSG Paris Saint-Germain igithaka na timu ya Real Madrid yo ni ngucanio ikorwo edito muno ya newe ngine kirafu gitagwo Sporting Lisboa ya kuma kuria Portugal magithaka na timu igitwo Man City riu yo yari to hatarere to ria muranga gukuritoha mufira ucio wa PSG na Real Madrid kana ucio wa Sporting Lisbon na Man City I can assure you it will be difficult. Yes. And wagaithio ni freshia. Oh, waboi. Machogololi.
*487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. Tutire na role models ko gakora tire ni hageire na gap, and this gap ni onene muno andu magie na ugi wa muturire tondu ugi wa muturire niguo koragwo na ugi wa tiriri kaire tu toni ndakona ari ngukariria atia Nero eboro matu mama uraigua atia iraigua Zayuni DJ Smile agitoihurereiria mwaki tukinyere mwena meri na nyambura wa kabui oka jorwa cia rwimbo kiharo-ini ikitonya mwere na nikiyaga nawe sumu mwigangaro live okumakata metha tondu o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 10 cia hwaini o gũkũ kwa Inooro TV nogeganithia Matua mafata muturire-ini wigwatire handu uritaga haku twi haha gutigirira ni wegwatira document iria ciagiriire twi na ready title deeds o hari broti no tanagura tugakuhe mweke wa gwika uthuthuria niguo land search thogora witu ni mufashirire na oho tugakuhe mweke wa kuriha o kahora tugakurutira title deed na thiko 30 hatari marihi. Fanaka Real Estate, your ideal real estate partner. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nemo ya thondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingĩ na mokaga na marangi maingi ngũrani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyumba cia biacara na cia gũikarwo. Niguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itu mwena wa Ruiru town na no tucerere rurenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ukenerere utungata wa kureherwo mabati maku harĩ uri gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.